Welcome ditoy, masakbayan iti biyag kabsat. Umaykan, takadwaan da kami iti day tuwing nga drama nga panggep iti biyad, ayat, sinaay, kinamnama. Mga dramang siguradong tatama sa puso mo at magpapaalala ng tibay ng loob. Pinagsama-sama namin ang mga dramang ito para maging inspirasyon mo habang ikaw ay nagtatrabaho o nagpapahinga. Isu nga no magustuham, panghaasim, di mo liplipatan da ag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating pagsasama dito sa Masakbayan iti biyad. Simurot ka din ka ni Mark, edin to tadi kayo pa nagkalaysa. Agkalaysa kami to kano, papa. Saan pa'y ngamin nga ita? Di mo la pinilin tinagsagmakam. Anya nga ti malalam iti kasya klase ti lalaki. Nababala ang empleyado. Mensahero lang iti nababa klase ti opisina. Saan ko mga itibulsa ti pangrukudan nyo iti tao? Nudikat iti sao, papa. Di nakisoro. Nakaagal ka ngam di maamong aramatan tinagadalam. Awan ti connection tinagadalak iti panagayat ko, papa. Di nakmansong masumpatan. Malipod nagayat kay ti dayjay ang lalaki. Nakurangan ti respetom kanya. Anya nga iti sangitam. Pudno ti baga di papam. Anya ka nila unay ti kinayat mo iti dayjay lalaki. Nataar nga mamirmiraot mo. Nasingpet kan managayat ni Mark, mama. Apay, adi mo aramatan day tautak mo, iha. Mangkita kay ti sabali nga ayatem. Jay pada tayo abaknam. Ngam isot niya ay ayatak, mama. Awanin sa bali. Kastalaang ti makunam. Tadi mo amo nga iwaras na kita matam. Apay ngagpada kayo kini, papa. Diyo kayat ngagragsakak, mama. Saan kanto nga agragsak iti den na ti mamirmiraot a tao? Ngam agpada kami mat nga datrabaho na, mama. Ulitak, saan ka natalgad iti kasya klase ti tao? Apay analiday ka nga imay dito'y ruwar ti opisina mi. Maluglugi ka no ti kumpanya nga ayan mi. Isu amang rekapda ka no. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho. Kasta nga rod. Kapilitan nga agbiro ka kiti sa bali at trabaho. Alaan ka kung maitinegosyo ni Papa. Nga masigurado adida ka kaya't nga agtrabaho itinegosyo na. Sigurado lagi di adida kayat. Sana bali. Agbiro ka klangan iti sa bali. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mapagsila ta dagiti dua. Mangtulagaksat, mangbutbutang kenkwana. Maabangan no malawanan da. Kat sikapay ti dakas. Napudot ti darak iti dayjay ang lalaki. Agraraman. Kunada siguro anak ka ba niit itinalok mag-alamas. Dilagbain. Gundawayan na gid din, ti kinalopoy ni Faye. Pinayat na, tapno may ranod iti kinabaknang tayo. Agraraman naman ang gundaway. Kasta dagiti masirib ang mamirmiraot. Ngam di na tanto masiriban dayjay a tao. Awan ka dito isalas ti driver? Ay, adda siguro ija garahe. Wano ija ayan tilogan, sir. Awan mat ar-aramiden na dito'y salas. Awan nga ro di garahe. Ingkay baga, tayo sagana na tilugan, tada papanag. Ita ka din, sir. Di mo ka di makita nakasagana akon, ha? Alangan nga ibaon ka, no saan nga ita? Ay, win, sir. Matungpal. Kartingam, tadyak kaya ti agura iti mabayag. Importante ti papanak. Ala na, gunekan! Ay, wan, sir, inakaon. Apay analiday ka, friend. Sumagmamanungal daw akasta ka. Naragsak kami kumakin ni Mark. No saan akong trabida dagiti dadakkel ko. Day ta tinarigat. Agpili day ti lalaki aparaken ka. Nataengan akong friend. Siya kumati ang pili iti ayatan kan pakiasawaan. Kastansa ti babak ng friend. Masapol apada da abak ng timay kamang iti pamilyada. Uray adot kwartana no saan kumat nga iayatan. Sa anak anaragsak. Maamak dagiti dadakkel mo. Nga agrigat kanto iti sidong ni Mark iti masakbayan. Iso asanda kayat. Nalidayak numapukaw ko ni Mark. Nasa isaya at pa'y ngagbakbakit ang abalasang. No saan tumitlaang ani Mark ti pakiasawa.
Kasla grub-grubwat ka. Adda ka di papanam. Magipagkita ka no ita di presidente iti Sabalya kumpanya. At ang plano mi ngang sugpon iti Sabalya maran na negosyo. Jay ka di ibagbagap nga anak ti gayem mo. Well, ikagumak nga ipaasawa ta ni Faye kan Kwana. Ha, naimbagbat. Tapno mailiklik iti day jay amamirmiraot. No makita na ni Faye, imposible asa na makayawan kan Kwana. Ha, napintas ni Faye tay malakanyak. Masigurado ka makayawan day takunam nga anak ti gayem mo. No isuda ti agasawa, maya, tagkasugpon tayo iti kumpanya. Nabakbak ng daya pamilya, ngamda tayo. Saan ka di? Nga itajay kunada nga adda umay akadwa da papami ti negosyo? Wan ka no gayam. Madamdama, mapantayo iti conference room. Tapno makita tayo tinasao ang lalaki. Agsagana ta nga rudan, pren. Umay ka di ni papam? Wano, ti dinutukan na ti sumango. Ay, jak man amo kini papa. Awan matimbagan. Nadamang ko nga ubing ka no ti presidente iti Sabalya kumpanya nga may makisarita. Nalaing ka no, may papani ti negosyo. Jak pa'y nakita, friend. Nalabit analaing. Tapi nagbalin ti ama na a presidente iti kumpanyada. Kita ang ti mo nag-alalaki. Kasla di na mo ti umisam. Day tamo tinadlaw ko. Ang mga nunayanak idi madama ti guruod iso akasta. Anya? Adayamat kasta. Unay katanayanak, idi madama ti guruodan. Oh, timalyaw lakit nga ro dito ayan ta. Si kantumot, nagpigsa ti katawon. Si kamat ngamin. Lalabas mo timbaga matsyempo ti panakayanak na. Isumat nga min tinangag ko. Kasta ti di na amo ti umisam. Kasla pininang ko iti bunyag ti masabat ko Iso nga ta? Kasla adda nakakit-kita kun ka barok. Asido ka itayan. Siyak ti anak yu iti bunyag. Siyak ni Mark, ninang. Agmano ak ninang. Kasyan na ka ti Diyos. Wan, si ka ni Mark. Barukan. Kat ni apong mo, apag nanaldam. Kumusta matan? Ay, nabayag nga min nga daki jay abroad. Awan matan ni lolak ninang. Makatawanan tinapalabas. Kasta ka di? Ninang. Sapay nang rikap ti opisina pagtrab-trabawak. Isuan awan anak iti trabaho ita. Asidag ti balay mi dito ya. Kat, umay kay jay. Taado ti pagsaritaan ta, Mark. Imbaga na ajared tinagan na. Kanayon at tumalyaw dito'y ayanta. Anya ko mano tumalyaw day tang asumot. Natataerpay laeng ani Mark. Di ka man. Ang mga noy sunto ti mga sawa ken ka. Adayo ang makiasawa ak iti tao adi na amo ti umisan. Uray di na mo ti umisam no ado ti kwartana. Kukuha na lang ti kwartana. Adamot kwarta. Ngam, nadlaw ko anasaya at ni papamakan ko na. Sigod ka din nga gam amuda. Diyak mo. Awan na sasaon ni papa may papan iti dayta. Dito iti balay mi barok. Makitam ka di ti may saapas da kiti asidag. Dayta ka din napinturan iti asol, ninang. Wan barok. Dayta ti Jim ti may sa kadag iti anak ko. Nga mapan kami amin ijay abroad. Kasanon ti balay kan Jimyo ditoy, ninang. Total, imbagamat nga awan trabaho mo. Di, agyan ka pa dita, Jim. Agsusuro ka mangi-manage. Tano pumanaw kami, si Kanto ti mangimatot. Ha? Agpaiso ka din, ninang? Ay, uwan, barok. Numaya ti ibangon ti anak ko ang negosyo iti abroad. Si Kan ti makamo ditoy. Amang ano itid nantupay kan kadaytoy. No makita na, analaing ka amang imatoon. Ikagumaak ti agsursuro, ninang. Sino dagiti kasasa alalaki? Dagiti tinulaga ka lalaki. Ikagumaan da abirukan kan alaan ti cellphone da jam Mark. Pwede ta cellphone. Di pa'y lakot ni Mark a mismo ti banlaagan kan bot-bot nganda. Dayon na daytan.
Bot-bot ngayon kan alaan na ti cellphone na. Tapno saan da maadda ni ti kontak ka ni Faye. No alaan da ngagpaiso ti cellphone na. Saan na makagata nga dagos? Maya, tinapanunot mo. Ikagumaktumat nga i-delete tinagan ni Mark iti cellphone ni Faye. Kumporbe kada ti maadani ti gundaway amang idilit itinaga di Mark iti cellphone na. Numabalin pa ikit di akit. Alaan mo't ti cellphone ti anak ta. Bareng saan na anay kabesa ti cellphone number dayjay a Mark. Dugag ka na imbagi ti ibilin ko nga ramidem. Ha? Anya ka diti ibilin niyo, madam? Si Putab, no umunog ni Faye iti banyo, takitam ti cellphone na. Alaam, kat iyag mo kanya. Libasak nga alaang ti cellphone na, madam? Day tangiwat mo! Ah, Aramidam ti imbagak, ngam kaamam tangiwat mo, no di mo kayat asyak ti mang kaam. Nawatam. eh? Oo, madam. Umunagak iti kwarto na, anak kaigam iti sagat. Tapno, kampay day, agdalugsak. Ay makam mo ka, no anya ti aramidam. Basta itad mo kanyak ti cellphone na kalpasan na maalam. Ah? Apay, libasan niyo ti cellphone na. Katadamot cellphone mo, madam. Adala ang ikatat ijay. Saan mo na tila damdamagam? Aramidam ket di ti imbagak. Imunog siguro ni Madam Faye iti banyaw ti kwarto na. Ay, inayada ti umunag. Nakitaag no tinaing kabil iti bag na ti cellphone na. Ay, tita. Nakalukat mo ti bag na. Kat makikita ti cellphone na. Ah, darasag nga alaon tarumwara kadapos. Tita. Naala ko ti cellphone. Ha, rumwara ko. Madam, hadda kayo matgayam nga agur-uray dito. Ayan, tiri daw. Yawat mo kit din ti impaalakan ka. Tapumanaw akon. Oh, atoy. Engam, pangusaran nyo nga itiray ta, madam. Saan mo nga mo? Awan bibyan mo. Ha, dita ka. Napani? Silpon ti anak na? Ipatakaw na kanya? Apay nga ta. Ay, naladawaksan. Agawa ak ti agpilas. Tama pa na kun iya opisina. Kababain kadagiti kakaduan no maladawak. Ibagadan to aga puta amak ti akin kukwa. Ket aga buso ah. Nakita mo kadagiti cellphone ko? Awan matan dito yung bag ko. Amakan mat no nabati mi banyo. Ingkargak iti bag ko sakbay ang nagdigo sak itay bigat. Tsok pa'y mat nakita nag-cellphone ka, manipod si mangpet ka. Busy tamat ngamin ngagpadpada. Ti amukit ingkargak iti bag ko. Ay, kasano nga awan dito eh. Amangan no pagarup mula ang mat nga inkargam, friend. Sakbay ang nagdigo sak. Inalak ti cellphone ko ang nakaparabaw iti katrik. Masigurado, maditabag mo din ang ikabilang? Impisok ko iti bag ko. Inalak ti bag ko kat imaya kon dito ikalpasan ti panagdigos ko. Kasano nga rin nagpukaw? Amangan mat no aday jalugan mo. Saan ko nga inroar ti cellphone ko itilugan ko? Sino kayo? Pinalawlawan, Dak. Itak mo ti cellphone mo. No kailalan tay tibag mo. Ado kami. Dinto tag may saka. O sige. Itad ko nga ron ti cellphone ko. Ngam didak ko madangran. Teknikam ni Faye, hindi mo kaya tumanga di ti parsana. Kasi lang ti pangbanagan na ti dandan. Isa balagan na ka. O sige. Itad ko ti cellphone ko. Ngam panawan dak ko man. Pangasiyo. Kabsat, lumagustuhan da gituing nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harud tituloy ti pakasaritaan. Apay akas lanalpay ti abagam, barok. Naimbaglangan. Tadidak din ang randag iti lalaki ang nangalay ti cellphone ko, Ninang. Inala dati cellphone mo. Apay. Imbaganda pa'y. Nga adaywak ka nun ni Faye akaayan ayat ko, Ninang. Kawatan. Nga da akin nakam iti panakaala ti cellphone mo. Taapay abinalaagan da kapay maipapan iti kaayan ayat mo. Day tati atap ko, Ninang. Didak namin kayat. Tamamirmira utak ka no.
No apay nga adda tao a kwarta ti pangrukudan da, iti padada at tao. Nakita mo ka di ti cellphone ko dito'y balay, nena? Ha? Kwa? Diyan ka mo, ma'am. Damdamagak no nakitam. Apay asaan mo nga amo ti sungsungbat mo? Rumbang asaan wun ti isungbat mo? Nakitam ka di? Saan, ma'am? Padasan nyo adamagan ka ni Madam Ano nakita na. Sige, damagak ida. Sayang pa iti cellphone ko. Mabalin mo matigumatang iti sa bali, ma'am. Kasano ngay dagiti contacts ko ijay? Saan ko pa'y matngarod ama ikabesa ti contacts ko? Sa bagay Day, tatirigat na, ma'am. Mama, nakita yung ka di ti cellphone ko? Mas da awak taaping awan matan ijay bag ko idi makadano nak ija opisina. Saan nga taan ay di sumidyo opisina yo? Kat ada na nga la, adi mo nasiputan iha? Imposible, mama. Alangan nga iji opisina mi tinakapukawan na. Kat awan mat agtatakaw ijay. Kaya't mo asawan, awan agtatakaw iji opisina yo, ngam adda dito'y balay? Kasta ka di? Saan akas tati kayat ko asawan, mama? Amangan ko nak no adda nakita yu dito'y balay. Awan, tinakit-kita ka cellphone mo dito'y balay. Nagado amagata nga cellphone. Saan mo man napagaburiduan day ta cellphone mo? Kasano ngay dagiti contacts ko ijay, mama? Saan lang ang negosyo tinagsaritaan mi ka ni Jaren? No di ka tinabag na anak ko ni Faye. Kat kasano nga iti bangon ninyo ang negosyo? Saan pa yun ay klaro? Pagsaritaan da kanupay iti ama na. Nga may-mayat no mamanugang ta, tapno sigurado ti amin. Mariknak kat nakayawan iti anak ta. Imbaga na nga umay pumasar. Kat imbagat mo, analawa ti ruangan para kinkwana. Masiguradok anatalgad to ti masakbayan ti anak ta kankwana. Iso abang baganta ti anak ta, tapno aramaten na ti utak na. Saan kat ajay mamirmiraot at tao, ti pangisagsagmakan na ti masakbayan na. Naliday man ang tial daw mo ita. Kanayon ka akas ta. Inton ko ang daras ka bumakat. Ay, nalidaya. Ta saan matan nga umawag ni Mark? Di pa'y umay dito opisina. Saan ka di nga ag-apply ako na ti trabaho na? Uray busy, agpakita ko mamut Mailiw akong kankwana. Kanayon nga paiso nga umay dito'y idi kan labas. Apay nga di umayan. Day tangarod ti pagsakitan tinakam ko. Di man la umay pumasyar. Saan ka di nga amom ti pagiganan na? Napanak iji pagiganan na. Ngam ko na di ka aruba da saan kanumatan nga agaw-awid ijay. Napanan na nga rudan. Apay saan nga agaw-awid? Day ta ti pagsakitan tinakam ko, friend. Di man la nagpakada no napanan na. Kuna ti anak ko, analaing ka kano, ta daras ka nakasuro amang imanihar iti gym. Nalakalang matninang. Isurat ko amin dagit ti sumrag. Tapno masinger ko ti babayadan da. Amin nga alaan da drinks dito'y unag. Kat ilistak amin. Ikak amin iti resibo. Ay, kasta ti mayad. Italag na laki di kan ka. Numapan kami ijay abroad. Awan ka di ti agbati dito'y ninang. Wan, sikat ti mangimanihar iti gym. Kan sikat ti caretaker da iti balay mi. Kasta ka di, ninang? Di na kumapaayan, Barok. Di mo kumabaybayan to'y balay. Ituloy mo nga imanihar ti gym. Ikarik, ninang. Saan ko abaybay antibalayo, kan ti gym? Makaamo kang agbayad kadag iti mabayadan iti BIR. Ta saan kami matadumawat? No adaman koleksyon mo kadag iti umay ag gym. Wan, ninang. Agsagana ka iha, ta umay nakapasyaran ni Jared intong malam. Taapay nga umay nakpasyaran da di Jared, papa. Para mataman na tautak mo. Bak ng kanto, numasawa na ka na dyan. Papa, saan ko nga ay ayatan? Masursuro ti ayat. Ngam ti kinamamirmiraot. Saan ang masursuro? Tay turong na kay ti pakaringatan. Diyo ka din napadasan tinagayat, papa.
Kwarta ka di lang ang tinapatag ka na kayo. Di nakman pagsawan iti kasta. Akas lakat tayo may sak nga ubingan. Adumot lang tinakan ko ngayon na po yung sika. Ala, agsaga nakakit di. No di mo kaya ta makapungto takin ka. Nawatam. Anya ka di dati iho. Dua mo takahon. Sagot ko kada kayo kini Sir Donato, madam. Ande, apay amang tad kapay lagi ti sagot iho. Pakaragsakak timang tad iti sagot kadag iti napatig kanyak, madam. Agyaman kami unay iho. Sige pa'y arod. Agsarsarita kayo kan ni Faye, taadda pa'y papanag. Agyaman ak unay, madam. Awan anyaman na iho. Kitaan taman ti insagot ni Jared kadata. Nagasat to ni Faye, numakiasawa ka ni Jared. Saan ka kayo tinadya mamirmirao? Saan mo kay palagip na dyan mamirmiraot? Tapuor ti kararwak na dyan tao. Yung mukid eh, talukatan pati kahon. Nga tilinaon na. Aday ta. Ala, lukatamon. Itay mat nang inaklas si Tirilo na ito. Galante na dyan, Jared. Talaga abak naang. Anya pa'y lati sa pulod ni Faye kan kuana. Maaglaangan no paayon na ni Jared. Imbilin ko kan kuha na asaan napaluspusan ni Jared. No paluspusan na, arig na nakakali ko ba iti balito, ngam impala daw na ijay taaw. At iti sagot ko kan cafe. Tanda tinalaos apan nagayat ko kan ka. Apay asagutan na. Adumot di tadag itinapipintas a babae. Apay asyak tinapilim nga ayat. Sikat ipit-pitik ti pusak. No makikalay sa kakanya, awan to ti sapulam pa'y, tada aminan kanyak. Kinapaknan, kinanamay iti biyag. Di kanto agrigat iti danak. Makikalaysa. Di ka pa'y sinumbatan. Ngam kalaysan ti bagbagam. Anya ka di pa'y ti kahit mga ipay ka. Ibagan, tapno laang makikalay sa kanya. Saan amagatadan ti panagayat? Dahito katrumusing iti kaunggan ti may saat tao. Kabayatan nga da kay ti sidong ko. Masiguradok nga agrusing to day taarik na. Ta ipaay ko amin kan ka, apagragsakan. Saan ka di nga imbagak adito'y laang ti pangikabilam iti tsinelas ko? Ay, naipasirok labasit di tatugaw, sir. Naidoron la siguro, idi nagsaga na. Basta ti kayat ko, nakasagana ti tsinelas ko no sumangpetak. Saan ako nga agbirok pa'y? Ha? Ay, uwan, sir. Ay, nalabos ka man. Nakaro, ti kinaasungot mo a tao. Pigsaan ti agsawo? Kayat mo ka di ta ikatan kan kas katulong ko, ha? Ah? Ay, kwa, sir. Ay, nalagip ko nga dagaya marami nag-ijay kusina. Ay, panawan kayo, pay. Malagip mo ka di, jay kunak nga ang mga no agbalin nga asawam ni Sir Jared. Jak inarapaap ti makiasawa kini Jared. Ano ti mang ibagbaga? Anagasat ka no maasawa na ka ni Sir Jared. Saan ko nga ay ayatan? Ni Mark pa'y laang ti ay ayatan. Ngam, saan matag nagpakpakita? Kan di na ka pa'y awagan. Dahit ang arod. Ayan na nga tan. Nasakit tinakam ko. Tadi man lang parik na. Napan nga tayo di sa bali alugan? At nga tapakakumikuman na? Urayan niya pa'y manday tapak ako kumikuman na. Umawag kumamot. Wano agpakita man lakan niya. Imbagam ko mga umay ka niti balay. Tapno na ibagak ka ni Faye. Anda nga minapanan na iho. Da kayon ti kasaritak, sir. Mangtedak iti dakkel adori. No laket makiasawa kanyak ti anak yun. Dori ko na. Anya ka dagit adori. At nalawa asolar ko iti kabangibang nga ili. Kan ikan kayo pa iti dakkel agatad. Awan parikot ka na kami, kani Lorna. Kasarita mi ti anak mi, tapno makikalay sa akin ka, iho. Ulitak, dakkel ti Dory nga itid ko kada kayo. Ang tugaw ka ta kasarita na kay tinalapag. Anya ka diti pagsasaritaan tayo, Papa. Mama. Kayat mi, anasaya at to ti masakbayam iha. Saan kayo ang maawatan, Mama? Papa? Ang sagana ka.
Taurnosan tayo ti panagkalay sayo ka ni Jaren. Awan ka di ti karbangak nga agkad-kad pa. Anya pa'y lati sa pulam ka ni Jared. Nasaliwan-wan ti biyag mo iti sidong na. Already kag trabaho. Magatang mo amin akayat mo. Luko naman saan mo nga ayayatan. Masursurom na ita kunakmanan. Pangaasiyo, Papa. Ikanda kumapay iti sumagmamano ang panawan ko nga agpanunot. Kasanon, Barok. Mapan kami iti abroad. Sikan, ti makamo ditoy. Namnamaa, kadi mo baybayan da ito'y Jim. Mangnamnama kayo, ninang. Sapay kuma, tatisigod a kinasingpet mo idi, kat kasta kuma aging gating ka na. Noan niya ti ugalik ide. Kastamot lang ita, ninang. Saan ka pagbali na caretaker ni? No saan ko nga amo ti kababalin mo, Barok. Agyaman aklaunay, ninang. Masigurado nga agbaliw mo ti kasasaad ko iti biyag. No agbaligi amang imanihar iti Jim. Ika kumaang, Barok. Kanayo nakto nga umawag kan ka. Tapno amwag, numayat matlaang ti panangimanihar mo. Well, ninang. No problem. Umanugot ka kadi ang makikalay sa ni Sir Jared, gayam? Mariribo ka na, gayam. No di pa'y laag pakita ni Mark. Ang mga lumapilitan na. Kay sumati kaya't dapapagan, Mama. Kasano? No kalaat asumangpet ni Mark. May babawin pa niya ron no nagkalay sa kayon ka ni Jared? Nagrigat ti sasaadat, gayam. Ipaasawa dak iti saan kumat nga ay ayatan. Timat ay ayatan. Saan nga pakpakita? Agpanunot ka na laing gayam. Ti pa nakiasawa, kat saan abarang-barang. Ano di mon kayat, kat ibabawim. Diyak pa'y amunoan niya ti pangadang ko, gayam. Mariribo ka na talaga. Ngam no panunutam tirigat itapanawan. Saan ka di may mayat? Tanatalgad kan itibiyang? Awan parikot mo? Sa bali ti panirigak itibiyang, gayam. Saan nga agbising ti taong no agagawa? Kat naragsakak iti sitong tay ayatan. Matikawak iti mapaspasamak gayon. No siya, kaslada kalintagan dagiti dadakkel mo. Kaya't mo asawan. Umanugot ka iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Kaslakastan, ngam adamat kan ka amangedeng. Tas ikakat nga ron, ti makidan na ako nada. Kabsat, lumagustuhan dagitoy nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harod tituloy ti pakasaritaan. Kaslaad da kalintagan ni Daisy iti na sa una. Api ngamin asaan nga agpakpakita ni Mark. Ito noon, umanugot ak iti ibagbaga da papa. Tapno malipatak lang ni Mark. Mariribo ka na unay. Diyak maiwaksi ni Mark iti lagip ko. Iso ka na yun tilinaon ti panunot ko. Kanahayon nga ado ti tao nga umay agjim. Dito'y da gumatang matan iti inumanda. Kalpasan ti panagjim da. Ikagumaak ti agornong. Tapno adda pagsamak iti masakbayan. Kumusta nga tan ni Fay? Ay, iparit mat ngamin dagiti dadakkel na ama kisinara kakkankwana. Amangan noan niya ti aramidan da kanyak no makipagkita. Amok nga adda akanayon ti mang sipsipot kanyak. Tulagan tayo ka din, ti panagkalay sayo ka ni Jared. Diyak amo ka na kayo, Papa. No anyaman ti pagtutulagan nyo. Sumurutang. Very good, iha. Inarabat mo ti utat mo. Si kanto ti karagsakan numalpas ti kalay sayo. Sapay ko matapumudno day nga imbagayo, Mama. Apay ko maasaan apumudno. Kat adanton amin ken ka. Kasla di na amo ti umisan. Nayanak ako nak iti tiyempo ti guruon. Saan na parikot na ita di na panagisam, iha.
Tinapatag, maipaayan na kay tinasaliwanwan ang masakbayan. Pundo na ita. Ala, da kayon ti makaam mo ang makitulag iti pamilyada, papa, mama. Manugot kan amaangay ti kalay sayo iti mabiit? Wan gayam, tapno malipatak ni Mark. Marengrengak meten iti sang kadagulit da papa. Anasayaat kano ti masakbayak kini Jaren. Tay ko nadan, awan tinaganak amang isagmak iti anak da. Sapay kumatapod no asa anak ama isagmak. Siya kung ti kaunaan amang kablaw kan ka, friend. Agyam anak friend. Ngamjak amuno naragsakak to iti aldaw ti kalaysa. Rumbang lang ang maragsakan ka. Tama minsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag mo ti kalaysa. Kuma no ni Mark ti mangikalaysa kanya. Hello, Ninang. Nakaawag kayo, mat. Kumusta kayo ditan? Medyo nabayag asan kayo ngay mawag, ah. Juan Barok, ado ti pagkakumikuman mi ditoy. Kasi ka, kumusta ka mo't ditan? Nasaya atak mat ditoy, Ninang. Kumusta mo't dayta Jim? Ado ti umay nga ag-gym, Ninang. Itultuloy ko lattamat ti aglako iti agduduma a drinks, ta isupay. Juan Barok, imbes na mapandagumatang iti inumanda iti kwar, di tadangan. O Ninang, makainom ngamin iti agduduma a drinks dagiti mabannog nga ag-gym. Juan nga Rod Barok, saan lang mo't adanong ti kayat da nga inuman? Ado pa iti klase ti drinks, akayat da? O Ninang, ungayam Ninang. Nakaurnungak mat iti basit. Nabayada kong ti tax ti sanikwa, kan toy gym. Sige, nasayat no kasta. Alang nga Rod, kasta pa'y, kat baliwak tumanan ti umawag. Bye! Bye, Ninang. Si kaman pa'y ti umadan iti kalay sana asaan nga excited? Saan ko mat apagayatan day ta kalaysa? Agtungtung palaklaen kada papa. Tapno makalipatak iti tao anang lipat mat kanya. Tsak mamati, analipatan na kan ni Mark. Patsak nga da makagapo. Iso asaanan nga pakpakita kan ka. Saan ka di ang mailiw kanya? Akas iti pan nakailiw ko kan kwa na. Uray mailiw. No da makagapo. Iso asaan kayo nga agkita? No kaya, ado ti pamuspusan. Ngam numadi, nalakat ti aglisi. Uray kumamat, no makontak mo, babaan iti cellphone. Indon umay abulanan ti kalay sayo ka ni Jared. Agsagana ka, tabapanta agpili iti kayat mo apagkawas. Da kayo latan mama. Amoy yung matisayas ko. Di ka di umay agpili no anya ti kayat mo akawas. Ano siya kat pilyak tay kapintasan? Ipilyan daklatan mama. Makita yung matinapintas. Ay, si kaman pa'y na ti agkalay sa asaan ang magagaran nga agpili iti wedding gown na. Amoy yung asaan ko apagayatan ti pan nakikalaysak mama. Adday ta ka manen. Maawatam to ti amin, inton agbalin kamatan nga ina. Kaya't mo tinasayaat apagbanagan para iti anak mo. Agyaman kami amin kada kayo kakabsat. Hintayon, hindi pa kaangayan ti resepsyon. Wan, intayon kakabsat. Intayo amin. Umisam ka mat agpada kayo laang ka ni Jaren adi namo ti umisam. Anya nga tati klase ti biyang ko iti sidong day ka at tao. Umisam ka kit din, tadaag with video, kan ada photographer. Alaman lang, di damot siguro madlaw apeke ti isam ko. Kasta umisam ka. Saan ka ta nakapurpormal ka? Itan tanalpas ti kalay sa akin reception. Ijay tan balay ko nga agyan. Ha? Sige. Ang inta ko mapay alaan dagiti gargaret ko iti balay ni. Sana gumatang tan iti sabali. Aramatem to numapan ka pumasyar iti balay yo dagiti gargaret mo ijay. Ngam, sayang mat tagay dyan eh. Kasano ko maasayang kat jak mat imbaga nga ibalang mo. Ijay nan dagiti gamit mo. Isupay awara iti balay ko. Kasano ko maawara dagiti gamit ko? Mark! Si kakaliday ta masabat ko? Si kamat gayam, Daisy.
kumusta ni Fay? Apay adi mo man laawagan kun mapanbisitaan. Nabayag apat padaanan na ka. At dalalaki anang saad kanya. Inala dati cellphone ko. Kan binalaagan da, asa anak kanong agpakpakita kan ni Fay. Nujak kaya titumangan iti barsa nga. Anya? At di pa nakapukaw mat di cellphone idi ni Faye. Anya. Atap ko nga ad akin aramid. Tapno maawanan kami iti komunikasyon kan ni Fay. Among kadi, gapo iti sakit tinakam na. Imanugot ang nakikalay sa iti kayat ti dadakkel na pakikalay saan na. Anya. Nagikalay sa ni Fay. Gapo ta di na ka mauray. Nasakit tinakam na. Iso tinangidoron kan kuana tapno makikalay sa iti sabali. Ngam, naliday iti kaldawan ti kalay sana. Hello, Ninang. Imbag man ta nakaawag ka. Nay, apay akas lamalidliday ka. Ada ka di parikot mo. Ninang. Nadamag ko. Ngayon pa ikalay sada ti kayan ayat ko. Iti may sabak nang. Kat, imanugot mo, ti kaayan ayat mo nakikalay sa kasta ka di. Awan na aramidan na, Ninang. Idijak nagpakpakita kan kuana. Nasakit tinakam na. Isuan na pilitan na nakikalay sa. Anya nga rod nga ya. No saan ada kayo, tiyang katuluyan. Kat, agsalukag ka. Tapno da maipanakal mo. Kat di da kan iroroman ti asino man. Uwan, Ninang. Ikagumaat ti agurnong. Kasta ti kasayaatan nga aramidam, Mark. Total, dakan mo ti malalam dita, Chim. Mabayadam laki ti buwis dagiti sanikok dita. Kupamon dagiti masapula. Agyaman ako, Nay. Ninang. Hello, gayam. Imbag man kay mawag ka. Boring dito ayan ko. Nagkita kami ka ni Mark. Kat nasa una, ngadda ka nung nang saad idikan kwa na. Kat inala dati cellphone na. Kan binalaagan da ka nung. Asaan nga agpakpakita kan ka. Tano saan kat tumangad iti barsa nga. Anya? Kasta ka di. Isumit lagayam asaan ang nagpakpakita kanya. Napanunod ko. Anay gagaran samot ti pa nakapukaw ti cellphone mo. Ha? Saan nga tangad da tao itilikodan ti amin? Nalabi da kas tagayam. Apay abinalaagan da pa'y ni Mark. Anya? Sino ti nakasaritam iti cellphone mo? Takas tapilangan. Lalaki ka di, ha? Charit. Masapul ngagtungpal ka iti amin na kayat ko. Anya ti kayat mo arumbang atong palak. Saan ka makisarsarita iti sabali a lalaki? Sumardeng ka iti trabaho, kat dito'y kalaan balay. Anya? Ngam sayang ti trabaho iti negosyo ni Papa. Uray saan ka ngagtrabaho, kat agbyag ka iti sidong ko. Anya ti amok, no damot lalaki mi jay. Inasawa nak ka di, tapno ikulong nak dito'y balay mo. Asawa kan, iso asaklaang ti pagserbyam. Mapanak iti negosyo, kat bantayam ni madam mo. Saan mo nga ipalubos a pumanaw dito'y balay? Eh, sir, pagawirendak itinataengan. Adda reklamo mo? Kat tangtangdanan ka ngagtrabaho dito'y balay ko? Ha? Ay, wan sir, bantayak ti asawa yo. Saan ko aparparwareng? Agsungbat ka kanyak na makarwar ni madam mo. Ha? Nangasawa, iti ibalod na? Ay, nakalasan, nanayunan kat narod ti trabaho. Apay aya nga ugalim ti agtanamitin no adda ibilbilin ko kan ka, ha? Ay, adala na lagip ko, sir. Sige, tadapay aramidak ije kusina. Dita kayon, sir. Danga talaga dito akatulong. Makapasuron. Apay ka diyan, naliday kayo, madam. Ada ka di pariko? Apay nga takas to'y ti mariknak. Mailiwak matan ka ni Faye. Saan mat ngaminin nga umay dito, madam? Wan nga rod, may sa nga anak mi. Ngam napan matan iti balay ti asawa na.
Ibagayo nga may damot pumasyar, madam. Awagak man gayam nga agpayso. Ibagak nga umayda po ba siya dito'y. Nabayag namin adida imimay. Manipod na pa ni balay ti asawa na. Saan dan nga may pimasyar? Saan ka day, madam? Imawag ni mama. Mapanta ko mamat sa rungkaran ida. Pagtaktakan lang ti amuyo nga gina. Ado ti trabaho. Saan aday tagpaspasyar? Ngambalay dagiti naganak ko ti papananta. Mailiwak mat kadakwada. Saan da pagrebangan ti mapan ije balayda? Dakkal ti inted ko kadakwada. Sakbay ang nagkalaysata. Arig na ginatangkan kadakwada. Anya, ulitin man timbagam. At daintad mo kadagiti dadakkel ko. Nalawag tinangag mo. Binayadan ka. Iso ana asawa ka. Anya, diyak mo dayta. Ti amok kat inasawa nakgapo kan ayan. Saan gayam? Ta inasawa nakgaputag ka sa pulan ka iti babae. Katsi ka. Nakiasawa ka kadimat kanyak gapo iti ayat. Sumungbat ka. Diyak impagarup nga dagayam intad mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko ngay naramit ti kasjay? Adayo anak asawa ka kanya. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston, diyak kayat amang ganti bagam. Saan mo kaya tamang ganti kinapod no? Awan pa ka inaigak kadagita apasamag. Di damat siguro kinid daw day tangay bagbagam. Uray di da kinit daw. Ta inawat damat ti inted ko. Iboy-boy mo tinalpas mo nga inted. Nasaysaya at kumalangarudan ngayon sublida. Kabsat, lumagustuhan da dito'y nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harun tituloy ti pakasaritaan. Madam, bilin ni sir, asaan ka kanu arumwar? Anya, pinabantayan nak ni Jared kunang. Wan, madam. Iso asaan kayo arumrumwar? Tasyak kanu ti agsumbat kan kuana na rumwar kayo. Talaga asaan anasaya at ti ugali ti among mo. Apay nga ron anak asawa ka kan kuana. No di mo kaya ti ugali na, madam. Saan ko nga amo ti kababaling na? Italaang anaamuak. No amok ko ma, adayo nga insagmak ko ti bagikan ko na. Naimbag na nakaawag ka, iha. Apaya saan ang maawagan ti cellphone mo? Sumbatan dakman, mama. Inla ko dakadihin ni Jared. Adya ka di ti sasawamon. Anya nga inlako. Dahil timbagbaga na, mama. Sa anak ka no anak asawa kan ko na. No saan aga po itiintad na kada kayo. Ti intad na kat tigagangay adori nga itad ti lalaki ti naganak no ikalay sana ti balasang. Imbaga na arupat kwarta kayo kano, mama. Anya, imbaga na ti kastakan ka. Nagalas mat gayam ti ugalin day Jared. Di na pa'y palwaran dito'y balay. Manangimon pa'y, mama. Anya? Kasta tila nga manasang taksi kalor na. Imawag itay ni Faye. Imbaga na asaan ka no aparwaran ni Jared iti balayda. Kan imbaga na pa'y nga inlako ta kano ti anak taken ko na. Anya, nakalasmot gayam ti kababalin da dyan laan. Wan nga rood, tipay kat idakes. Kuna ni Faye aman nangimun kano day jay a Jared. Ay, dahi tatima din. Kaalasan nga aramid ti agimon nang runa no nalabas. Amo kong tiag maneho. Tain sa mirak tinagadal iti driving. Gumatangak man kidni, iti uray sigunda man alugan ko. Imbagla pagluganak, no adda papanak. Ay, imbaglakit din, taado ti parokyano iti gym. Ay, nagasa takpay laang, uray kaskasano. Sir, imbag ta simmangpot kayon. Adda ngamin imbagan ni Madam Faye ang masapul amamuan nyo. Anya timbaga na? No amo na kumakano ti kababalin nyo, kat adayo kano anak asawa kada kayo. Anya? Apaya na sa una dayta. Imbagak ngamin asan arumrumwar, tapinabantayan nyo kanyak, sir. Anya? Talaga adang nga kanya. Ha?
apay ngamin nga imbagam a pinabantayak. No di ka katdang ha. Danga akano, kat pudno mo't a pinabantayan na ti asawa na. Rugyam manen ti tumanamitim ako na. Just ke kamat. Hello, Gayam. Imbag na nakaawag ka. Awan pulos ka sarsaritak dito eh. Addaak lang ang itiunag ti balay ni Jared. Di ka din sumrat dito yung opisina, Gayam. Di ka man tanumumay. Di na kaya't nagtrabaho ang. Nakakulungak latan dito eh. Kaya't ko tagtrabaho ta maburingak dito eh. Ingkag pa siya, tapno saan ka maboring, Gayam. Di na kaya't taamangan ka no makisin narakak iti lalaki. Ay, unay matan. Tsaka mo, akas tagayam kakiting ti utak day ta asawa. Nasa umon Gayam. Talaga anak kiting ti panagpampanunot na. Isamat Mark, ti dumsagi di kotse. Mark! Slika ka di? Daisy, agpaspasyar ka ngag may maysa? Anya ka di ti trabahong ita. Kasla asinsado ka mata. Kwa, ada ngamin iman manehar ko ajin, iti tengah ti syudad. Awan ngamin daninang kung akin ko kwa. Iswa, siyak ti caretaker da. Nagsingput-mat day ta anina, tapabuludan na ka pa iti kotse. Ha? Ay na, kotsek dayta. Ano? Segunda manulaan ha? Anya? Uy, imbag man. Asinsado ka na talaga Saan mat? Huwag gaya. Kumusta mat ni Faye? Saan ang pagtrabahuan nila kay na? Kaya't nakit agkulkulong lang ijabalayda. Kin manangimon pa'y kano? Anya? Dayta ka diti pinili dang iti dadakkel na. Apaki asawaan ti anak da. Mailiw ako ni ti anak ta. Ngam di damat la umay pumasyaran di ti balay. Oras siyak nga ron. May kawa kay ti kawan na di ti balay. Intan tuman ket di pasyaran iti balay ni Jared. Unsa. Lusanda ama ka umay. Datan ti mapanijayan da. Kaano tangarod amapan? Ipalpas mi pa di samsambot mi a project mi. Medyo madingamin di pasdag ti may sa negosyo. Ay, manipod awan dito iti anak ta. Nalidayon to'y balay. Dayta man lang nagselselfonan itinagmalam tinararamid mo. Apay adinak palubusan nga agtrabaho. Tapno addamot pa ka kumikuma. Addaak matlatta dito ngagmalmalam. Kasla ak labalod. Ang mga no da sa bali nga aramidem, no palubusan ka ngagtrabaho. Sana bali, ipapay ko matamin na masapol mo. Waya-waya ti tarigagayak, Jared. Saan ko akasapulan ti kinabaknang mo? Di ka man aginti di. Agbiag ayat ti tao, no sana baknang. Apay anagado dita ti awan sa nikwa, kan kinabaknang da. Ngam naragsak da iti sidong ti pamilyada. Di nakman pagkatawan. Isakit mo, dagiti mamirmiraot at at tao, ha? Among ayang tagkatawan. Anya ti ko na. Adda dagiti mamirmiraot anaragsak tanawayada. Saan akas labilit anakatangkal. Nena, intamad iti kwarto ni Faye. Kasla kayat ko ang makita dagiti gamit na. Isaplayo ka din ti cellphone na, madam? Saan mo man adak-dakamatan ti may papan iti cellphone ni Faye? Banlaagan ka. Dakos ka din, numadakama ti cellphone na, madam. Kaamam day tangiwat mo kunak manen. Anya nga ro ti aramidon tayo ti kwarto na, madam. Kaya't ko lang ang makita dagiti gamit na. Saan ko nga mina na makikita di anak ko? Iso at tilaangan gamit na tinakitaan. Padasak man nga i-search ti Facebook account ni Faye. Kumusta ak man mat? No kasano ti addaan iti asawa. Uy! Busy ka launay dito cellphone mo Di nakpay nadlaw ngay masidag. Si kamot gayam Daisy. Apay ajak mabiro kan ti Facebook account ni Faye. Binaliwan na tinagan na iti Facebook. Nalabas ti imon nila kay na. Kaasimat nga ron ni Faye no kasta. Intun kuan. Anya nga intun kwan? Anya ko matiaramidam? Awan ti aramidag. Ngam ad da amaya dayo tirik na ni Faye kan kuan. No kasta ti aramid na. Dayta ti mariknak kan ni Faye.
Gura ti marikna na iti asawa na. Imbes nga ayat. Ni Mark, adda chat na kanyang. Basahan. Kumusta ka? Sorry no di ka nasarsarong karan. Idi kwan, naamuak nga damat gaya man asawa. Oh, replyan ti chat na. Napnapanam ka di. Nabayag akailiw ka. Ngamti ka nagpakpakita. Isan ko. Uray ka iliw ka. Saanan ang mabalin nga agkita tamar. Ta saan ang matan na anawaya. Sorry, tadi ka na uray. Sikapay lang kilinaon ti puso. Ayan ni Faye. Saan ka di arimrimwar? Adda sama ti jay kwarto yung, sir. Masiguradong ka di asaan arimrimwar? Jak amo idi madama ti dalos ko, sir. Jak mo't makadalos. No isulaan ti sipsiputak wenno kita. Peste! Saan anasaya ti panagsungsungbat mo Just kaya ka? Nasaya at mo't ti sungbat ko, sir. Da kayo mo't ti agong ungat. Ay, nasaya at ka di ti kasta. Paglisi ka itidalan ko. Anyaman nga tinaknakan. Takla at nagpungpong to tasimang pa. Hoy! Di ka man tumanamitim kita. Just kaya ka. Kanayon kalakas na! Kunam siguro asan ko nga mo nga takachat mo alalakyan niya. Nyaman ti sasawa mo. Tapno amo, nakasynchronize na ita messenger mo iti messenger ko. No addaman nagchat kanya. Aging galaang ijay. Ta sa anak mat arumrumwar. Ngam no makarwar ka, sigurado ang makisinarak ka saan ka di. Kasta ka di ka ba ti panagkitkit ang kanya? Saan ka man nga dadalos? Amom ka di nga iti kasta nga aramida. Ad-addang umadayo tiriknakin ka. Apay nga inakot mo ti balukog mo. Nasakit ka di. Wala ron. Bigla mo na nagsakit. Mapantay ti doktor. Naimbag tama sigod. Hamangan na niya daytan. Ay, bang driver, tulungan na kalumuhan ito kasi marikato na. Mabitla nga ron tayo nakayaban. Agtugaw ka pa'y dita. Ikan, saan ka na sumana ulit at marikata na koon? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Nasaya at mat baro. Imawagak takayat ko ang mamuan. No, mayat matlang titaray ti Jim. Wan, Ninang. Umad-ado ti parokyano. Saan yu pagdanagan ti pagbayad ko iti buwis no panagbabayad tumanen? Agyaman na no kasta, barok. Imbagdada ka dita ng idalkan ni di amin. Kabayatan ngawan kami dita. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo, Ninang. Limag ang tibiyag ko. Manipod impamaniharyo kanya ti Jim. Nasaya at ngarod no kasta. Alang ngarodan, lalaigam akanayon. Iti kasta at dalata mapastrag mo. Wan, Ninang. Alang ngarod, agad anad ka akanayon. Kastabay, umawag ak tumanan. Bye! Bye, Ninang. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Among ka di? Nga intaray ka nun ni mamam ni papam iti ospital? Anya, taapay. Anya tinapasamak. Na-aksidente ka di? Sakit ka nun ti puso gayam. Day ta tinaamuak. Gayam ko nga minti may sa kadagiti nurse ijay. Inawagak, idinamuak nga intaray da ijay ni papam. Kat, kumusta itan ni Papa? Nakakonfine ka no mat gayam. Saan matunay ka no delikado? Ngam kasapulan na ka no, tiin na. Anya? Apay kas lagrubrubat ka. Papanam ko ma. Adda ka nun ni Papa iti ospital. Kayat ko ang makita. Pinalubusan ka kadi amapan. Kayat mo asawan. Pati ipapan ko ijay ospital. Iparit mo. Anya ti amok. No adamat ka sinarak mo ijay. Agpulis ka ta sumurot ka. Tapno makitang amin apapalak. Kayat ko lang ang makita ti amak. Nabambanno ka nagapo iti trabaho ka. Ayan ka di ti konsensya. Amak ti mapan ko kitaan Jared. Buisit kit di. Nabambannog da tao, ngam sabali ti isam samiram. Awan parikot no nabanog ka. Agina na ka, tamapan ko kitaan ti amak.
Tapno nawaya ka makisinarak iti lalakim, kasta ka di? Apay, no makakita ka iti babae di tarwar, adda aramidam kan kuana, tay pagarup mo ang kastat aramidan. Alaman langan, kaduaan kan amapan, ngam mabiit talagang salpagkit di. Kabsat, nung magustuhan dagito nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harod tituloy ti pakasaritaan. Anya ti napasamak, mama. Anya ti ko na ti doktor. Imbag lakit din ta nakaumay ka, iha. Ayan ti asawam. Adda di tarwar, mama. Di nakpalubusan nga umay, ngam impilit ko ti umay. Iso akin aduan na. Apay, di nakapalubusan kat amam ti umay mo pasyaran. Amangan kanuno makisinarakak iti lalaki. Anya, nalabos mo't daytad. Wan nga rod, mama. Iso ak agurkurak. Anya mat dayjay nga impaasawa yo kanya. Siyak ti agtutuok iti danana. Di nakakadikap kabilan. Saan pa'y matkit di, mama? Angam anya ti amok ngay. Ngam no'y ti kasjay akababalin na. Ipapilit na ti sospetsan. Ngam jak amo. Amangan no kabilan nakto. Apay ang nagbayag ka dita unag. Amo mga adak dito ruwar nga agur-uray. Apay ngamin agi ka imunag. Ita, agreklamo ka. Amo makasapulak tina na. Nagbayag ka lakit din aya. Imuna ka kuman no di ka makauray. Tapno maaramid mo ti kayat mo, kasta ka di. Ti makilalaki manan. Nalabas ka mat. Ha, kagurkura ka, Jared. Hala, agawid tan. Darasam, tapno makadanon ta adagos ijay balay mo, apang ikulkulong ang kanya. At to di balon niyo, madam. Mangan kayong ta napudot pa'y timakan. Kasladyak makapangan. Maditirik na kiti imbaga ti anak ko asasaad na itibalay ni Jared. Adong agpayso ti kwarta na. Ngam, awan pulos ayat iti puso na, madam. Kasano nga tayo ang matuluwak ti anak ko? Nasingpet ni Ma'am Faye. Ngam, saan anasaya tinagbanagan na? Kaasipay ti anak ko. Makitak ti kinaliday na itisidong ni Jared. Madam, tipot no aragsak. Kat saan apulos amagatang ti riniw-rew apira. Oh, kasano nga rudan ti anak ko? Agnanayon ka di akas jay latan ti sasaadan na itisidong ni Jared. Dita ka ni payagawid. Makapatuok nito'y. Agas amin ti maangot. Maiparit kan ka ti agungan. Agbanog kan ma-stress. Iso asan at tila mapampanunot mo. Ayan ngayon ni Faye. Apay di mo kanuan nito'y. Private room man to'y ayan ta. Nagawid dan, ta inuray ni Jared di tarwar. Nagbati ka man ani Faye dito ospital. Tinalaang may... Tsakim pagaro, akas di gayam da ijay a Jared. Kakaasi ti sasaadon ti anak ta itisidong na. Ne, apa yun doon ato? Nurse! Nurse! Madmadi pa'y tirik na ni sir. Makapadanag ngamin timbagayo, madam. Ad-addan ang nagsakit ti puso na. Ay, nagrigatan na ya. Diyak matan nalapdan nga imbaga ka ni Donato ti sasaadan ni Faye. Wan nga rod, madam. Iso akas jayan tinagbanagan na. Italimang ko kanilatan iti kaunggak ti danag kan sakit tinakam ko. Anya pa'y ngay, no di kasta, madam. Imbag ti kasjay, ngam ti dakdakas ti mapasamak kan ni sir. Nagrigatan ti kastoy. Kunami no pagimbagan ti anak mi ti panakiasawa na iti baknang. Ngam saan tapagdaksan na ba't gayam? Mamatiak. Asan nga iti amin nagundaway kat nasaya ati ikdan ti pirak, madam. Hello, Ninang. Imbag tayo mawag kayo. Damagag ko maano, nakabayad ka ni buwis, Mark. O, Ninang. Mabit lang, Tapikturak ti resibo. Taisend ko kada kayo. Halaman nga ron parok. Kasta man ti aramidam. Mabit lang nga ron, Ninang, Inagpayalaan ni Jay Kwarto.
Inkabil ko ngamin ija pangikabkabilan yu ito papeles. Wan, barok. O sige, agura yak. Sige nga rod, ninang. Hello, gayam. Itaman pa yan nakaawag ka? Kinabil na ti asawa. Sagpayan na pa nagtrabaho, gayam. Taapay akinabil na ka. Saan arumbang day nga aramid ti lalaki, iti asawa na? Saan aron pa nga ibagak dito yung cellphone ti makagapo? Nung nga pa yung kinabil na. Sa lista ni Jaren. Sana na nasayaan day tagayam. Pumanaw kan dita. Banbantayan nak ni Vioni ang katulong na. Kaputang na ni Jaren. Iso di nakmat palubusan na pumanaw. Padasan kang parayat dito yung cellphone ko. Taisot ipakita ka dagiti masaknan, tapno matulungan da ka dita. Saan ko ang may chat? Tanang kasing ti cellphone ko, iti cellphone ni Jaren. Anya? Imbag ta nakita ka dito eh. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka nun ni Jared. Jakmat mabalin nga ibaga kadagiti dadakkel na. Takaruruar ni papa na ija ospital. Ang mga numa-stress kat kumaro ti sakit ti puso na. No agpapaarayat dita cellphone mo. Ingka ipakita ka dagiti pulis. Saan ang makapagpaarayat? Ta nakasynchronize ka no ti cellphone na ka ni Jared. Numakapan ka ija balayda. Oh, ilibas mong itinday to a cellphone. At the SIM card nanday ta. Saan na nga aramatan ti cellphone na, ang nakasynchronize iti cellphone ti asawa na. Makapanak nga tayo dya balay ni Sir Jared? Iranam nga awan ti asawa na ijay. Darasang, ipakitam ka dagiti pulis, ti chat na nga agpapaarayat. Tapno mapan dagiti pulis ija balayda. Kumusta tirik nam ita? Kuna ti doktor, amay parit kan ka tinaingal a kape. Sapay nagingal ti kapem. Amin mo't lakit din nakayat ko. Iso ti maiparit. Anya lang arudan nga iti mabali. Ano madimot karod kan ka ti kasjay. Imbag ko mamat aramdan ito ni Faye. Apag biit laeng idi na pa di ospital. Tagaganap mo't ngamin ni Jared. Sinalpag ta siya, Jare. Gamok na kumakas siya iti kabapalin na. Saan ka na agpuntot? Day tapusom. Agpaison samat timbaga ni Faye. Anayanak day jay, idi madama ti guroon. Ada ka mat dito yung luar nga agsagsagan. Imbag ta nakaumay ka dito'y kayam. Impambar ko ijay katulong at tulungak nga agsagan. Iso a pinarwarnak. Napan ijay siyan. Kartagam nga alaan da ito intad ni Mark ka cellphone. Iso kaya ramatam nga agpaarayat. Agyaman ako ni kan kagaya. Ni Mark ti akin nakam dita. O sige, inakon. Amang ano sumangpot ti asawam. Delikadon. Ilamang mo da ita cellphone. Sige, taumunag ako na. Sikat i-chat ko dito eh. Agpaarayat agad ka. Da kayo mati masabat ko, madam. Adarumbang amamuan niyo. Anya ka di day chay, palasang ko. Naggapuak ija balay da Faye. Intad ko ti cellphone nga intad ni Mark. Tapno iso ti aramaten na ngagpaarayat. Agparayat? Di ka maawatan. Lawlawag man ti bagbagam. Iawag ko kuma. Ngam amangan numangag ni sir. Kat ma-stress. Delikado, madam. Ibaga mo no anya day chay. Ada ma-stress ak no di mo pala ibagat ibagam ko ma. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ti asawa na, madam. Saan yung ibagbaga ka ni sir? Tada kami ka ni Mark ti makaam mo. Kasla ka madlapusan at di makaanak. Tumakter, tumugaw ka. Anya ka niti mapaspasamakan ka. Ako, ada ngamin naamwak. Di tarwar. Ngam saan arumbang amaamwam. Apay ko maasa na rumbang nga mamwak. Diyak man amukad ako ada. Basta delikado ka naman. Ada ang maestresak. No di mo pala ibaga dahil takong kuna madelikado. Nag-imbag pa yan, di mo lang kuman imbag pa ka. Hanya nga tayo ti aramidan ta. Mariribukan ak launay. Anyang arutay ka. Ipagamatap na mo. Saan ka nung arun amabalin nga ibagakan ka? Saan niyo ko mga imbaga ka ni sir? Ngam apay nga imbagayo, madam. Diyak mo't nalapdan nga imbaga. Hindi ang balawak. Naibagak mo't gaya man. Ad-damot lang aro din ang mariribukan ni sir.
Tijak man amo, taga po itidanan ko. Nailawan ko matan nga imbaga. Imbaga, no saan ama stress di sir? Inikanyo kat nga rudan iti pakariribukan na. Madanagan ak ngamin iti imbaga ni Daisy. Anakabil ka no ni Jared ni Faye. Ay, di pa'y lagawid ditoy. No naranggas mo lang, ti asawa na, madam. Pinabantayan na nga rod ka no iti katulong da. Iso asaan ang makapanaw ni Faye. Langag ko ti saritaan nyo kanina na itay iya kusina. Di amo nga dakit tirwangan. Nun angag mo, anya nga rod tinasayaan nga ramidan tayo. Gwardyado mo't ya anak tayo balay ni Jared. Masapo la pasaran ta di anak ta. Amon tano apay akinabil ni Jared. Maiparit ang kabil iti asawa. Ngam ka ba alam ka di? Mga nudakas mo ti mapasamakan ka. Kabalak. Saan mo tan ngagsaksakit ti barukong ko? Manipo nagagagasak. Kaano nga rod ti ipapantay di balay da? Intod bigat matlaan. Mapantay di balay da. Anya ngay, Daisy. Ada ka din chat ni Faye nga agpapaarayat kan ka. Awan pa'y. Amangan no saan pa yan naikan iti gundaway. Bambantayan nga minti katulong amin agunay na. Imbaga, tanayra na nga adda iti CR ni Jared idi napanak iti balayda. Padaan ang mga rod ti chat na. Tapno iso ti ipakita ka dagiti pulis. Tapno maarayat tayo ni Faye. Nulakit di maikan iti gundaway. Agchat dayjay. Nadlaw ko pa'y tilimitam iti takyag na. Kasanon, no kabilan namanan. Day tati saan tayo nga mo. No kung mamakalibas, mabalin na ti agdiretso iti pulis nga agpaarayat. Diyak makatyan. Manipod si mangpot dito at tao. Diyak mabalin na irwar ti cellphone nga inted ni Daisy. Anya ti tantanamitin mo dita. Agpada kayo iti katulong analaing nga agtanamitin. Agkarkararagak. Asapay la ko matagbaliw ka. Anya ko matibaliwag. Rason mula dayta. Makaalis sakit di ti agtanamitin. Inalisan na ka ni Violi akatulong. Nasaysaya at ang tagtanamitin. Ngamtikas ken ka anarangkas. Mapantan di balay ni Jared. Intar maot. Rumaot? Ay, hindi ka aramid, Donato. Balay na day chay. Kasano no idarom na ka iti trespassing? Inta sarong karan ti anak ta di balay ni Jared. Ang mga no agpungtot kay chay, kat day tapusom. Makamunitan. Basta sarong karan ta ti anak ta. Liklikam nga ron ti agpungtot. Ang mga no si kamot ti arayatan mi ijay. Ikagumaan ta nga alaan ni Faye. Yawid talangan. Day ta kumamot ti ibagak. Iyawid tan ti anak ta. Mapanta nga ron. Sapay awan mo't di sinalbag ang driver. Kapilitan na sakyag maneho. Kabsat, nung magustuhan da gito'y nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harod tituloy ti pakasaritaan. Anya ngay, Daisy. Ada ka din chat ni Faye kan ka. Awan pa'y nga rod. Nagawid lakit din ni Sir Jared. Iso asaan anaikan iti gundaway nga agchat. Sinalpag day at Jared. Kaslasaan alalaki, tagkabil iti babae. No apay mo't ngamin nakasdya da tao. Saan ngamin akayat ni Faye? Tadi na ammo ti umisem. Ngam napilitan dya tao. Kasla dagiti dadakkel na matla ang tinangisagmakan kwa na. Kaslakastan tapinilit da anak ki asawa ti anak da ka ni Jared. Tidakas na. No tinaganak, ti agpili iti asawaan ti anak da. Pudno day ta imbagam. Itatakas dyan tinagbanagan ni Faye. Makonsensyada matlang ata. Itaman pa'y adi ka mapan agtrabaho? Kayat mo apumanawa? Tapno maaramid mo ti kayat mo, ha? Di mo ka di ammo a Domingo ita? Diyak pa yun amo ti aldaw. Kaputa saan akong amang opisina. Weekend man, when weekdays. Kasla parehas lat na. Adalat tamat rason mo. Ibagam kit di, adi mo maaramid ti kayat mo. Iso akay kayat mo, no awanak. Imbagdang mo. Diyak lakit nga ron makatyan.
Tamakitam ti cellphone nga intan ni Desi. Oh, anya manan ti tantanamitin mo. Awan, agdardaragudog ti tiyan ko. Iso ama panak ijay CR. Ang mga nuumay nakpay bantayan ijay CR. Yalak ko ti kwarto kan CR. Tapno saan ang makaunag. Agtiyatak kin ni Daisy ijay unag ti CR. Adatan iti batog ti balay ni Jared. Apag iso nga ilukat ti katulong ti gate. Adeta, nakita na tan. Anda ka di tanin Jared. Ay, adda, sir. Ngimsan kayo pa'y nga umunag. Inak pa'y ibagakan ni sir nga adda kayo. Anya, apay masapol palangin kay pakada. Ay, kasta ngamin ti patakaran ni Sir Jared. Sir, ay, masapol nga ipakaamukan ko na ti umay asa nga ilay. Sakbay ang makaunag. Ay, aguray kayo labiit dito'y sir, ma'am. Bah, Nagalas ka ti ugali dagitan. Di na tapay pinaunag. tala nga mapasamak iti biyag ko na ito iya. Ti sandak apastrakan iti balay papanak. Ay, sir, adda dagiti dadakkel ni Madam Faye di Taruarte Gate. Kaya't dati umunag. Ngam saan ko pa'y apinaunag ida? Nasayati naramid mo. Ala, ingkay baga nga awan kami kini Faye. Ibagam anapan kami nagpasyar. Nagpasyar? Kat no adda kayo mat dito sir. Tung palam ti imbagak, no di mo kaya't adakas ti mapasamakan ka. Ala, nayunak ti sweldom, no mapapanaw mo dagita at tao. Ay, nayunan nyo ti sweldok kunayo sir? Wen, iso adarasem, tama nga nurumar ni Faye dita CR. Makita na, nga adda dagiti dadakkel na. Makita dan tumat ti limitam iti bagiti anak da. Ay, matungpal, sir. Pasensya kayon, sir. Madam, jak na puutan arimwarda kanugayam. Napanda nagpasyar, kunati kadwak akatulong. Nagpasyar? Agpaiso ka diti ibagbagam. Agpay sula unay, madam. Agsubli kayo kanon umay alawas. Taadadan ton. Sa dino ka no ti nagpasyaran da? Day tati saan ko nga mo, madam. Ay, amang ano, nagturda pa ijay Hong Kong. Wano, ijay Singapore. Anya? Kas na sa anak amamati iti ibagbagam. Ay, pasensyakan ma'am, no di ka mamatay. Ang, ay, irikap kunday to gate. Tada ngamin aramida, madam. Intando na to. Awan mo't gayam ti anak ta ditoy. Pimanaw da ka din, dagita disturbo. Wala, sir. Imbagak anapan kayo nagtor ijay Hong Kong. At damot gayam utak mo. Ato'y tinayan ti sweldom ako nak. Ha? Itadyo kanyak day tasa nga ribo, sir? Wen, tama gusto ak tinaramid mo. Pimanaw dagiti disturbo. Kat di da nakita ti limitam iti bagi ti anak da. Mayat nga ron ti imbagak. Anapan kayo ijay Hong Kong, sir. Talaga amayat. Kayat kulaunay. Hello, Ninang. Apay ka di, Mark. Madlaw, analiday ka. Diyan amin kayan ayat ko. Pinilit ti dadakkel na nga ipaasawa. Agpapaarayat, Ninang. Apay nga agpapaarayat. Kahal, ay ayatom ka di pailaan. Oo, Ninang. Saan namat abasol ti pan nakiasawa na. Pinilit dagiti dadakkel na. No ada maitulong niyo, ay katulungan niyo. Ninang. Maasyanak kan kwa na. Di ka no kalay sana, kat naliday. Ay, madingamin. No tinaganak ti agpili, iti asawaan ti anak da. Nga rod, Ninang. Kat kasta tinapasamak iti ayayatak. Ne, apay na insardang mo ti lugan. Kat addata iti nga ti kalsada. Maulawag. Apay ka di, sir. Ang nga ti mapaspasamak. Mark? Sika ka di day ta? Madam Lorna, da kayo ka di. Apay asin mardang kayo iti nga ti kalsada. Maulaw ka nun idon ato. Iso nga insardang na dito iti lugan. Mabit lang nga rod, madam. Paigid ko tilugan ko. Madam, apa yan? Nakakidamat na ni sir. Mabit lang, dandan ko. Siya kung ti agtugaw iti driver's seat.
Siya kung tiag maneho, tamapan tayo di ospital. Bueno, sige. Ipan na kami laangan iti ospital, Barok. Ang mga nuan niya pa'y timapasama ka ni sir, madam. Ang data yung dito batog ti emergency room, madam. Umayon dagitin nangawit iti stretcher. Iso ka din dahi ta sumungad, Barok. Huwag, madam. Ay, naagyaman ako, unay. Ipandan iti emergency room ni sir, madam. Urayan niyo langan. Ta urayat mat. No addaman ng tiyat ni Fay, ngagpapaarayat. Adan chat ni Faye. Agpapaarayat nga agpaiso. Nasayaat no kasta. Ay kung gayam. Nasalamaak dagiti dadakkel ni Fay iti kalsada. Impan ko iti ospital ni sir. Unay mat lang arudan, tagigiddan ti parikot da. Kaduan ka Jefferson to. Ta ipakitam day tatchat ni Fay, ngagpapaarayat. Intang arudan, barang agunayan dagiti pulis. Ket mapanda iti ayan ni Faye. Ala, mapantan. Patip ka rin ti pakinakam mo. Saan ka pa iluyos iti danag tapno matulungan ta ti anak ta? Sino din ang tulong ka na ta? Kas nang langag ko tinaga na Mark. Ni Mark asigod akayan ayat ni Faye. Idiin nyo nagdaka iti emergency room. Nagdardara sa pimbanaw. Taarayatan da kano ni Faye. Kunakon ka. Ulbod nga ron da iya katulong. Imbaga na anapanda iya Hong Kong. Talaga nga minadyak mamati ang napandaadagos iya Hong Kong. Kasano nga ron ti panangarayat ni Mark ni Faye. Mapan nga ta iya balay ni Jared. Adatan ditoy, intan ipakita ti chat ni Faye. Sapay ko ma, taksyonan da adagos. Adapay matkit di boses na ditang agpakpakaasi. In record na, sana in forward kanyak. Saan mat asyak tinangi record? No di kat iso a biktima. Sapay la ko ma, tamapan da adagos iti balay ni Jared. Wan ko maa. Adala ko maamamuta dito'y presinto. Tapno agpakpakaasi takin kwa na. Sapay la ko ma, taksyonan da adagos da ito'y. Apay, asino kayo? Taon mo nagkayo matlatan iti gitmay. Karaman kan sa mabalot. Hindi mo pa ilairuar ni Faye Morris. Ha? Mabalod? Ay, saan ha? Apay ko maakaraman ngay. Tila ang amok ati ibalod yaw. Isurom nga rod kayan ni Faye. No di mo pa ila isuro, karaman ka mabalod. Ha? Ay, sige, intayo. Inkulong namin ni Sir iti kwartuda. Tapno saan ka no apumanaw. Apay amasapul pa nga ikulong na. Eh, kuna ngamin ni Madam Faye nga agawid. Iso nga inkulong matan ni Sir Jared. Apay akaduam da kita pulis, Violing. Eh, damagan yung kadakwada ang ano, apay ngay may da, sir. Inkulong yung mat ngamin ni Madam Faye. Di kailan na siyang kankwana. Anya ti kunam. Umay da arayatan ni Faye, sir. Isuro yo kumanti ayan ti kwarto yo. Tanasa ni Violi, nga inkulong yo kano iti kwarto yo. Sinalbag ka, Violi. Insagmaknak. Eh, kasanungay nga insagmak kayo? Kada kayo mat tinang ikulong ka ni Madam Faye. Saan mat asyak, sir? Kot inda aktipan nakatiliw ni Jared. Taanda ka amis mo ijay ang nakita dagiti pulis ang nakakulong. Ang yaman ako na kada kayo, Mark, Daisy. Ibag, tadaintad ni Mark a cellphone nga inaramat mo ang nagchat. Isumat inaramat mi ang nagkamang iti pulis. Pakawanan na ko, Mark. Kunak no nang lipat ka, iso adi ka nagpakpakita. Naawatak ti amin, Faye. Imbagak mat ka ni Daisy tinapasama kanya. Kat amok nga indanon na kan ka. Iti inaramid ni Jared kanya. Paibalot ko. Kani pagnakmatan ti papeles para iti pan nakawaswas ti kanlay sami. Ala, intayo nga rodan iti ospital. Amangan no agdanda na ganda iti naganak mo. Mama, apay nga kayo manan dito ospital. Idi nagkapo kami iti balay ni Jared, tasarong karanda ka. Di na kami pinaudag. Tanapan kayo kano iti Hong Kong. Anya, napan kayo iti balay ni Jared. Agawid kami kuman. Idi naulaw ni Papam. Insardan na iti tangga ti kalsada. Imbaglaangan tada ni Mark. Iso tinang tulong kada kami. Saan ka di nga uray mamirmiraot ako nayo? Kat nabak nang mati pa nagpuspuso na, Mama.
Naamiris mi nga roday ta iha. Ni Jared ti pinili mi. Ngam saan ba't gayam ama ikarikad ka? Itata nakabalo din ni Jared. Ipagnak ti papeles para itipan nakawaswas ti kalay sami, Papa. Andakan ka na ita, iha. Saan mo napakibiyangan no sino tayo ito? Sa anak mat siguro ang makabasol. Tanapilitan naklaang mat anak ikalay sa kini Jared. Kan inabuso na mat, Papa. Nakaamiris kami, iha. Maligayam ti mata pobre, akas ka na kami. Oray pobre, no baknang ti puso na, akas ka ni Mark. May mayat, ngam ti baknang awan mo't puso na, akas ka ni Jared. Saan kayo kading agkad-kad? Lumawaswas ti kalay sami. Kat agsinublan kami kini Mark, Papa. Wali ha. Kitag kitawa kiti pamakawan ken ka, Mark Barok. Tao tayo lang agkamali, sir. Ti importante, kat nakaamiris tayo. Taday tati kayat ti apo. Pudno ti imbaga ni Lorna. Anatak nang kanabak ng ti pusom, Barok. Nag-aasap ti anak ko, nagkatuluyan kayo. Mani po dita, saan kami ngagbalin ang mata pobre, iti padami at tao. Dito yan iti nagpatinggaan iti daytoy nga drama. Niyem pa-check na dagiti adal nga imbati nakadatayo ket saan nga agpatingga. Sa bawat pait ng buhay may natatagpo ang lakas. Sa pailang kumata di montulip lipatan dagiti adal nga intay ng gigan. Aging kamanen iti sumaruno nga income ipatangatang, dito'y laing channel tayo. Adyamanak una iti kay panagdinggeg.